Ja sam Pero Prkoča, predstavljam selo Palje Brdo. Stolar, došao za stolara, radim u duty free shopu kod skladištar Zračna Luci i Ruđer Bošković. Na televiziji sam da predstavim selo Palje Brdo. Moj najveći strah je avione. Pa tako, nije mi svejedno kad sam u avionu. U životu nijesam poželio za ničim. Najviše divim ženi, majki i Kati Bećir. Zato što trpi ove iz Zavoda za Koravlje. Žene su najbolje što drže 3 kantuna kuće, a muškarci jedan. Ima dosta romantičnije stvari koje se učinim u životu. Kolegica, od žene, od majke, tako. Romantičan sam čovjek, tako kažu, pa očekivam dobru zabavu i iznenađenje večeri. Dođite na televiziju, bit će dobra zabava i zabavite se dobro.